Zovem se Vanja Malović i učenica sam 2. razreda gimnazije u Ćupriji i takmičila sam se iz francuskog, engleskog, srpskog i iz hemije. Osvojila sam 2. mesto na republičkom takmičenju iz engleskog, zatim i plasman na republičko takmičenje iz francuskog, a isto sam i osvajala nagrade na opštinskom i okružnom nivou iz srpskog i iz hemije. Takođe sam bila i đak generacije u osnovnoj školi Đura Jakšić i takođe sam član platforme Takmičari generacije. Ja sam rođena u Pragu i mogu da kažem da imam mnogo lepe uspomene iz Praga. Naime, sećam se da sam bila okružena toliko različitim ljudima iz toliko različitih kulturnih pozadina. Isto da ne pričamo o lepoti generalno od Praga, pa i o znamenitostima. Ona je vrlo, da kažem, oskudno govorila srpski jezik i za vrlo kratko vreme je savladala odličnu gramatiku, toliko dobro da se vrlo brzo i takmičila na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti. Vanja je kao mala bila jako radoznala, maštovita, vesela, volela je puno da čita i čak i u 1. razredu je to odmah krenulo da ona sama obavlja sve svoje obaveze, čak je bilo skloni se mama ti u stranu, ja ću to sama. Vanja je jako jedna samostalna i samoorganizujuća, tako da dosta tih stvari je odrađivala sama. Sve te škole koje ste naveli je pohađala na češkom jeziku, koje, verujte, ona mnogo vičnija u češkom nego što smo mi. Jedna predobra drugarica, a nakon toga jedan predobar đak. Jedno dete koje je željno znanja, svestrana je pre svega. Mnogo je zrela i baš je od poverenja. Često mogu bilo šta da joj ispričam. Ona je sjajna u svemu što radi. Ne samo iz engleskog, iz francuskog, iz hemije, već i svih drugih predmeta. Pre svega je odlična i divna, pažljiva drugarica prema svojim drugarima iz odeljenja i iz drugih odeljenja. Vanja je mnogo duhovita i mnogo pametna. Iskreno, baš je pametna. Kad su moji mama i tata na Niš, moja sestra me čula. Zezali smo se i tako stvari, kada je ona slobodna, to se zna. Nisam baš tačno razmišljala čime bi se htela da se bavim, ali bih voljela nešto, primjer, da studiram u okviru filozofije ili možda politikologije ili međunarodnih odnosa. Preferirala bih da studiram u inostranstvu. Ne mislim da je to problem ovde da studiram, nego mislim da ono što mene interesuje ima više ponuđenih izbora u inostranstvu.